Musi vho no ntle mukhatuli vha miṅwaha ya fu inarathi vha tshi pfulutshela China Square miṅwaha ya fumi yo fhiraho vho vha vho fhulufhela vhutshilo ha khwiṋe na vhana vhavho. Fhedzi ṅwaha muṅwe na muṅwe vha tshi tambula nga miḓalo afho fhethu hune vha u vhidza muḓini wavho. Vhege yo fhiraho ho ḓo na mvula zwe zwa sia tshinyalelo. Muḓi wavho na zwishumiswa zwi sala zwo tshinyala nga murahu ha mvula i tshi na tshifhinga tshilapfu. My problems, I'm not feeling fine because there in the Shendi is a lot of water. It's not fine because it's too much water there. You see now, it's not fine. Vhadzulapo vha vhupo ha Skandala navho vha khou doba masalela avho nga murahu ha miḓalo iyo. Muṅwe wa vhadzulapo vhane a vha ngo takala vhane vha vha vho Sisilia Dimane navho vha vha khou vilela. Vho Dimane na vhaṅwe vhadzulapo vha ri mavu ane vha dzula khao owa lune zwa sia vha tshi tambula nga murahu ha miḓalo. Last night we have to stand up because the rain was falling into my shack and the buckets was full of water. So we have to open the doors and come and throw the water out. And my food also went full of water. We have to throw also the food out. We provided response to the community in May 2022. The letter that indicates existing and valid proclamation on the land. There is, however, ongoing discussion with scandal reps on their demands to have the area formalized, which will require the removal of the proclamation. It is for this reason that the municipality is unable to plan services in the area. Vhadzulapo vha khou vilela hafhu nga ṱhahelelo ya nḓisedzo ya tshumelo zwingaho maḓi na muḓagasi.